Evo jedan mali eksperiment, znači šta je cilj? Cilj je da vidimo koliko od neočišćenih lešnika dobije se očišćene. Znači ovdje ima kilogram neočišćenih, kao što ste vidjeli na vagi. I sada ćemo da čekićem to malo da izlupamo i da se vratimo za nekih sat i po vremena, već ne znam koliko nam treba, i da izmerimo koliko smo dobili očišćenih lešnika. Evo, nakon sat i 17 minuta smo se vratili i da vidimo koliko smo dobili, znači od kilograma neočišćenih lešnika, znači dobili smo 371 gram očišćenih lešnika. Znači na kilogram neočišćenih, nakon sati, ne znam koliko vremena, već sam rekao sat i 17 minuta, dobili smo 371 gram očišćenih lešnika. I kao što vidite, oni su sasvim korektni, lepi, za jelo, za torte, za mlevenje i sl. Znači od kilograma dobije se 371 gram očišćenih lešnika. Prijatno!